Hello, Tuni Cookie News về dấu sĩ na bon cha ven lem ne vin. Tuni ahi ei ho gam sung ahi in ahi lo le gam dang dang ho boin ho jong neo cha hin seu hi tin. Gam dang ti wanga chu India le gam dang ho ki boin ho in sei deu ahi in. Chu le ei sunga jong hi ki vai po dan ho. Ahi lo vai le Kuki MLA ho le Kuki CSO Kuki KZC ho ahi in aban le SoO ho ahi win. Hita chu kimu ho ma Guwahati ahi meeting aganei win hichiwa jong hi poimo ta THU ho jong aganei ta we ti ho jong hi mu ahi in ahi le hichi meeting aganei now MLA ho ahi in ahi lawai le KZC ahi in SoO ho ahi win hichiwa kiloi khom na ho CSO dang dang hon jong ipi kilol na ahin nei wa ahi lo la hichiwa THU na anei pau hi ei ho Kuki-Zo te dinga I chan ge ya phachum ham ti hin se hoitin tu a hi inam sung hi vet na hi le I oi mo pe no ahi lo le inam sunga dinga pan la chu I MLA ho ahi in ahi lawai le SoO ho ahi win KZC ahi in hi ta cho CSO kiloi khom na dang dang ho ahi hi chu ho hi kinep piu ahin la tu a hi kumni sunga jong hi I macha ki macha lo ahi lawai le I hung ki boy ti lova separate administration ti a MLA hon ana phondo wa kiling lew ahi hi ja chu gal I chanham kan in nei wa hi ahin la hi chi hi ama ban chal be thailo hi la hi ta hi ikitan den ta ji wa chu tunia jong hi Guwahati a hi I leader ho til hen CSO langa leader hi hen MLA hi hen ahi lo la SoO ho hi hen KZC hi jong lai cho si ga ki ho wa hi ta chu kilol na press release ho jong ahin bol ve ti ho hi mu ahin ni chu chung chang hin seutin chule India ten jong Bangladesh chicken neck head de ahin India map khu ga velauchon state danga ko na north east hung lut na kom kho ania ahin alima ho ivel nia wanga zo khoti ta ania ahi point hi jong le map dung zu ya chu ivet na hi le chelai kho ania ahi ni za chu a chalol ti a jong ke he ahin hi chi chicken neck dunga jong khu Bangladesh hon itiam khana attack ahin bola hi le ale thu na ding ahi lawai le hi chi military exercise ki bol ho hi he deu khat chu gam khat gi na to banga hi kinei to bang ahi in hi za chu hi chi wa jong hi military base ET seda special ho hi aleng do vin hi chi ho si hin advanced technology ho mangcha hi military exercise ho ana bol veti ahin drone ahi in robot ahi in ngapan le missile ahi in hi ta chu mancha hoi ta ho advance ma jing bon ho la hian tui la hian hlang hi jong le hi ta chu gari a hlei thei ho zo si jong hi advance gari ho hi ahin podo ovin hi ta chu military exercise ho hi ana bol ve ti ho jong hi mu hin aban bana in sei di wa hi ama sapen in hi chwai ga vela han jan ha jong chu neu chai na sei ta win army hon Assam rifle hon hi ta chu operation abol na wa hi thing noi som ka kapli uve ti a chu na sei wa hi in tu ni a hi chi alim ho hi a hin vet sa win chule hi chi wa jong hi ga velo cha alim ho a hin ta do ke win ukur time hon jong ahin ta do ke rovin hi ta chu hi chi ho hi a hi ti a hi in ahin la mi som tha na dinga thal hi zat pi ki man wang hi ta san lo ahin la tu ni chan ge ya hi mi som a tha na wa hi koi mi a thau ham ahi lo le ipp amat do ham ti ho hi amat do ho si hi ahin sevin man cha ho hi chi commando be ti hi report a bol ven ahin la ami tha ho ahi lo la mi kapli ho hi koi mi ham I tabang mi ham hoi la ya mi ham ti ho wang hi report a bol po ve
ti chu het thim diwa in SoO in mi khen khan alim hong ke ta do ai le chun ipp ham koi mi ham ti het nom ding ji wa choi in SoO hi in aban le tu hin KZC chungchang ga seilo han amasa chu Kuki-Zo Village Volunteer Eastern Zone hon siroi lili festival a hi gi na na bolve ti ho chu mu a hin hi chi hi athing ta sei dinga chu Kuki-Zo Village Volunteer ho hin siroi lili festival naman theilo dewa hi atiu zong hi di lo hi ama ho hin itiam khana siroi lili festival a hi mai lei ho na hong vaile ka gamu na chot pha the na in zot pa theilo dewa hi azi chu mai lei le kuki ki ka a hi free movement nai lo hi ti a hi na sei wa hi hi china chunga chu NSCN hon chong thu hi sang ta hong ge dinga hi thu ahin se wa hi chule NSCN hon a sei da na chu hi chiwa Eastern Zone ho ta hin Kuki ho kimat na ima poi ti ho po hi anaso wa hi hi chiki ka a chu tu ni a hi KZC hon press statement ti tu ni ka tin ja ni a press statement a hin bol na wa hi ivet na hi le dei lo ta khat a umin azi chu hi chiwa hi ama ho hin ki het thim na ding a hi lo le nam dam na dinga chu aso wa hi nai ga het thei dinga chu ama ho hin hi ta thu anaso phan wa chu mei lei ho hin hi chi siroi lili festival hi I chan ham khana support na 5 crore lang sanction bola hi ta chu kuki te thima na dinga hi na na to wa hin Manipur gam sunga hi ipi festival jong la 5 crore ki su mang na hi khanai la wa hi na hin la tu chunga hi tanghul hole ei ho ki ka a hi ipiam khari so tele ti a hi to gon ne ya na to wa hi hi ze a chu nasata ki thopi na abol na chungwa hi Eastern Zone ho hin koi to bang hi chi festival a na hong mei lei a hong kha a hi la ka gam sung a hin jot pa lo di wa hi a hin jot no wa hi le free movement lo wa hi nang hon mo na ki po di wa hi ti pa hi ana sei wa hi na hin la hi ta chu mei lei in tanghul ho an ki thopi za chu ama hoin a hi lo ta hi thu hi a se thei pe na hi an so wa NSCN ho chan ge ya hi zau dinga thu a hin sei phat no wa chu a thu hi ivet na hi le hung sang nam khat ki do thei na hi la hi thu a hung so pha na chu KZC hon hi chi to bang hi thu a hin so wa hi in hi chi hi khat ki het to a hi ta chu ki jamat to a thu a hin so wa hin I ma cha si na lo a hin la mi pi vet dinga a hoi lo khat pa wang chu a hi le KZC hi chi Eastern Zone ho hi ka he khapu ve ti to bang tai ma hi thu a sei pa wang hi a hoi po ni chi sanga chu ki het to a thip be a zo hi hoi dingin kata sanin tu a jong hi chi chung changa hi ki ging so ke in nam se pai ho in chong itiam khana mei hlein kuki area a hin chot ngai le ti pa hi hokia hoi ta pang tho a hin la ki pol khom na kilol khom na lien ta a iga neu KZC Kuki-Zo Council ten hi chi to banga thu so I bol pa wang hi ki heto hi zong le mi pi het dinga thu I bol a hi tain hi chi hi a hoi poi ni cha sanga chu ki thip be jeng han lang he le chun ama hon jong ki chading a hin la tu a ikilo I khom now ikinga na khat no KZC in I volunteer ho ka het pi poi ti zinga thu I so pa wang hi hoi akisa je poi ti pa wang hi neu cha ki sei no min mi pi henga het thim na divai ga se wa hin aban le tu nia Guwahati a press release meeting anei na wa press release a hin bol no ga velo hen hi chi zong hi ivet na hi le tu a hi igam sungova topic hot mama telehen mizo sen ido dalu ahi lo la kuki cha ten I dei lo pen khat nu ahi lo vai le tu a ki ha sei pen khat chu ipiham tele
Manipur gam sunga hi popular government khat sim ding ago vi ti ahin IP government a popular hi hen a popular lo chu hi zong le government hi asim mobile chun mai lei government hi ding ahin hi chiwa hi ei hon I macha support I bol na deu zong lo a hi in ahin la hi chi topic ahung ha ki sei lai ta tu a hi ei ho kukite MLA ho a hi win a hi lo le KZC a hi in aban le SoO ho a hi win hi ta chu meeting hi masanga pa na ma ho in schedule na koi sa wa hin ti chu hi chi Guwahati munai ki mu to a ki ho to ding hi time hi masanga pa na fix an ball sa wa hin a hin la hi chi a time to hin tu chunga Manipur gam sunga popular government phu do ding ahin got now hi a timing hi hung ki bang chat ahin coincident ti ding ham a hi lawai le ahung ki to kha ti ding ham khana hi ahung do tai ni ta hi coincident a hung ki to kha chat na ma hon meeting aga ne yu le mi khen khan hin propaganda za chom chom asim wa za ne a jong chu in a sei ta ven North East Life hon hi chiwa hi imu de wa hin North East Life te hin thu so a hin bolwa KZC in zong support a bol hi chiwa popular government pa hi Manipur a popular government ki sim ding pa hi KZC in zong support a bol a hin ti wa hin hi chi mangcha chu hi chi to banga popular government ei ho nam sunga CSO ai king up na pen khan in zo support a bol hi akidei poi ti chu in a sei wa hin a hin la tu ni a chu KZC lam kai ho anaki ki ho pi in a hi le ama hon a sei na wa chu kei hon hi chi chung chang thu I macha topic ka nei po ve kei hon ka nei pe no hi a hi le tu a hi central government in ko ting le achang le zomi council achi in achang le Kuki-Zo Council e kovin achang le SoO ho e kovin ahin la tu ni chan ge akum ni aling tan I macha achal ha theipon achang le MLA a kovin hita chu I macha solution om theilo ji hin a hi theya hi le tu a pa na he Indian government of India in CSO hi hen a hi lo le SoO ho hi hen a hin kowa hi le koima kuki mina representative ki sol ta lo ding hi koima eten ki bol ta lo ding hi ti pa wang hi thulu na len ta khat a hin ne ve ti pa hi mu a hin hi chi hi masanga pa na mi pin in a doi zong a hi in ETM khat na Indian government of India in Kuki chate chung seiding a hi ati wa hi le parliament a hi la wa hi le Kuki gam sunga hin sei hen hung hen lang ki sei hen ti pa hi in a dei pe no a hi na hin la a chang le KZC Delhi a hin ko wa a chang le MLA ho hin ko wa a chang le SO ho hin ko wa a hi wanga cha athulu na I ma omlo ei nam sunga kilhep na to banga hi lam kai ho Kuki sunga lam kai a hi amaon thu anei de ve ti ho hi in lep jingo hi ta in hi china chunga jong hi mi pin anaki gingmo chu a hi ai le MLA ho ko teng le MLA ho jong suma pi u hin ti CSO leader ho ko le CSO leader ho jong hi suma a hin lep mo a hi tai ti win SO ho ko jong le hi ti ma a chu suma a hin lep phla wa hi tai ti a hi ila wa hin aji chu hi chi ba hi e ho CSO hi hen MLA hi hen a hi lo le SOO ho hi jong le Delhi a in ki ko ting le chun Kuki nam sunga ikiloi khom na khat ikisun pi khat Delhi Indian government of India in a hin ko thai le chun Kuki te dinga hi kinep na khat be hi hin sei do vendeti pa hi mi pin ki kinep pi a hin la ikinep na banga thu a hin sei lo tingole hi chiwa a ko ho MLA ho hi hen CSO leader ho hen SO ho hi jong le mi pi henga hi thu sei ding anei lo a hin ama ho dinga jong hi za chat ta khat a hin hi za chu tu chu ngai ki ho khom wa ETM khana government of India in
hi chi Kuki-Zo te chunga ki ho na dinga hi SoO hi hen CSO hen MLA hi zong la hong ko wa hi le koima ki che ta lo ding hi ti pa wang hi thulu na a hin nei vi ti hi chi press release a jong hi hoi ta hin ji vin a hoti a hi le tu a pat na hi koi to bang Kuki-Zo te ke ho pi ding le Kuki-Zo te ki mu pi no ma mai le ku ki le na hong lo le ki ho pi ta lo ding hi ti pa wang hi ki chen chat na hi chewa hi thulu na ane vin a hin la tu chunga jong hi mi pi lungkim lo na chu a hi le inam sunga ikine piu MLA CSO SoO ho hi vin inam sunga hol lo ham inam sunga hi chi to banga ki ho na thei in inei zo lo hi tam ti hi a hi in hi che ho wang hi a hi the ai le tu kal ei nam sunga jong hi ki sim tu ma hoi lai center ai manuwa hoi lai hi ki ho na ai man diu ham ti pa hi hoi ta ai ki got no wa hi chi iki got na ho jong hi security ei guard dinga jong hi ki son lel wa hi le inam se pai ho hi hoi ta ko ya center government yana koi government cho hi zong la hong lu thailo na dinga hi hoi ta i bol wa inam sung igam sunga hi inam thu sei dinga hi tai ti pa wang hi mi pi dei a hin alai ti hi MLA ho hi han CSO leader ho hi han SoO leader ho hi zong le head diva neo cha request iga bol kin no hi in chule tu ni a chu KZC hon zong North East Life ho zong hi ka phone no vin a hi thei le hi chiwa thil na post pau hi lado vin ipi bola mail hi ho lung thima lut na hi vam hi chi hi ke hon iti a popular government ka support ne ti hi ka sei kha avam agang theilam pen in lado vin ti a hi North East Life a leader pau zong hi gi na bol wa agang theilam pen na lado dinga hi nasata pressure apiwi ti ho jong chu mo hi in api zo vin hi cho zo si jong hi a born in delete a bol tai ti ho chan ge hi in nung het sa wi ti ho chan ge hi mo hi ti pa chu het de wa hin tu le tu a hi mail hey news masanga in a son ta ho Sangai Express ti hovel a hi lowaile Manipur sunga press thupi ta masanga in ta san ta ho jong hin tu ai propaganda cha chom a bolwa kuki ten hi ta support bol ven hi ti khuti isungu vai sagu se na ding hi tampi agon wa hin a hi the ai le kanami te ho thil hi het no ma hi le ilam kai ho jong hi aphamo ompo ve koi hi jong le phone ai le pick up ball chat no hi in ama oi hoi ta dong chen jiu ten nga sei lo han ei ho sunga ki to mona ima loading hei ti pa hi neo khat iga se wa hi in chule siroi li chung chang chu neo cha ga sei zom leo han tu a hi kigi to na nam khat ki ka kigi to na za chom pha na hi police ho tilehen CRPF ho a hi in army ho a hi vin aki thovin tu a hi lamlien ho hi chi festival boy lo na ding te a hi nas ta in checking ho a bolovi ti a hin chi siroi li festival a hi Kuki-Zo ten i eng si naw zong om po in i khap naw zong om po in ano moleke man taw vin ti ahin la email mahovin i gamsung ahin chot lut loading le state transportation ho hi Kuki-Zo te na sung azot thei loading a hi ti pa hi i seyo a hi bovin ahin la ama ho in a he thim povin hi ze a chu achang le news dang kim ho a jong hi Kuki chief ho jong hi a kovin ki ho na nei vi ti ho azat hi thu ki thang ahin la hi chiwa hi khoti ta ki kum angai po in ki het mo sa ding hi ahin la I gam sunga mei hlei ho hong lut nge a hi lawang chu ta chanu ta chapa lawai bonwa bol kit deu hi ti pa hi neu cha iga seilang kit wa hi in tu hin Indian contact hin sei ki no hitin Indian army hon jong nasata tu a hi exercise ho a bolovin galkap ding dan galdo ding dan ho hi na atong kizilovin hita chu testa
prahar kiti hichi exercise ho hi abolvin Bangladesh boulder dunga hi nasata advanced technology ho mangcha in zawa jong kahin vet sa ta in drone hi in robot hi in hita chu missile hi in tank hi in advanced technology tampi hi mangcha hi Bangladesh boulder dunga hi exercise na bolvin hi le Bangladesh ho hin India ten ke ho hin etek gotawe ti a jong hi news za chom jong hi a the thang we ti jong hi mo hin masanga jong chu Pakistan le India anaki boy hin hi chi ake boy la ya chu Bangladesh ho hin ana sei chu a hi le North East ke ho gam a hin hi chi kala de wa hi ti a to gon a hin nei ji wa chu tu chunga jong hi India in hi chi to banga military exercise ho hi a bol a hi in aban le hichiwa India te news in asai ki na cha hi le hichi exercise ki ball hi Bangladesh attack na dinga India in na ki tong a hi po in itiam khana boina au ma hi le ti a bo hi exercise ki ball hi ti a jong hi thu so ho jong ana ball ve ti ho jong hi mo a hin het ki deu khat chu Pakistan le India anaki boy gang ta ceasefire ahin bol ho jong chu athudi ho jong chu in a sei ta ve India in Pakistan gam sunga leng LHUHNA China system ho chu I macha function sa thailo hela hi military base ho hin thing noi ho base hin a kem ho hin I zan ham khare ana su set pi over ichi ana su set na wa chu nuclear ho hi ana lik kha hichi wa chu agang theilam pena US in hichi ho control theina dinga chu ceasefire ahin phone ahin hita chu tu ni chan ge ya hi him kham ki bola gamte ni ki ka ai ki kap to nahi neu khat ong thip ahin la hichi wa Pakistan lang ho media ho chu dunia chu ivet na hi le kidang ta hi ana umen hichi kidang ta ho chu ipiham ti a hi le Pakistan te hin hichi gal hi ama hon azowa Pakistan ten nasata Indian air base ahi in India te neilego tampi asu se jing phatnova military base asayu jongchu somni le gup lang hi ama hin akap siwi ti chan ge hi ama ho news ahi ana sowa hita chu ahi chi India ten atho zolo phatnova chu AI ya Dr. J. Shankar Lim ho jong hu mangcha ngaidam athum sa na ho jong hi che ho chu ana television ho a hi a TV ho a cable ho wa hi ana so wa ami pi ho ana hlep mo wa tu chung gal jong hi Pakistan in zona kinei a hi tai India ten surrender ki bolu vi ti a hi alop na ho na san ge jong hi ana nei vi ti a hi hichi keu chu hi lova 1962 ahi in 1971 ahi in ahi lova ila Kargil gal ahi in hichi ki do na ho jo si jong chu Pakistan in azo a khu asai win chule ama ho Pakistan gam sunga syllabus tilehen chapang hon lekha asim nawa history ei ho iga het thei de wa chu ei hon jong subject ila tiang la history ki ne hen hichi history a ho ipi ki sayam tele masanga British khanga pana tun ni chan ge ya jalen na inei na ho hi che ho jong hi kisim a hin hi che to banga khu ama ho syllabus ho a jong hi hichi gal ho jo si masanga Pakistan le Bangladesh an pan khom laya India in nasata na bola an zolel na ho surrender ki bol na ho jong khu ama ho zon na jing bo wa hi a syllabus ho wa khu azau sa vi ti ho chan ge ha ki mo in a hi le Bangladesh gam sunga jong hi North Korea to bang tai ma hi thu ki so a propaganda za chom apolanga thudi ta ipiham ti hello hi la ama ho sung si a brain wash ki bol jong hi tampi dana hi modo ai in tu lai hi evet na hi le social media a kona a hi lo le media a kona hi nampi kilhep na zat khat kilhep na
ahi lo la country khat hi ta hi izo inala ki hlema government khat kiran jing dana hi aumdo tai ti ho jong hi mu ahi kin nei ni chan chu neu cha India ten exercise abol na chung chang i ga se wa hi in aban le tu a hi Bangladesh gamsung hi Pakistan gamsung hi ga velohen Pakistan Balochistan BLA masa jong chuina seita win BLA hoi koi ho ham ahi lo la hoi lai gam ato pham ti ho jong chuina seu ahi tai Pakistan gamsunga Balochistan hon jong tu ahi Balochistan leader ho hin declare a bolovin kei ho hi independent ke hitawe Pakistan gama kona UN in recognize ni bol pi vin ti ahi tu ni a jong chu really chiu cho dim set jeng olam len ho jong hi dim jeng ai ta chu ki zot no wa Balochistan hi country khat a hi tai Pakistan a kona a choma hi tai hi independent mo a hi tai ti a hi a flag ho ki choya hi nasata lam len dunga ki zot na ne ya India in jong epompi ta in UN in jong recognize ni bol pi vin ti na chan ge ya hi thu an sei ta ve ti ho jong hi mu a hin hi chi chan ge ya chu Pakistan gamsung jong hi boy a hi ta in a hin la tu chunga India le Pakistan ki boy a hi Pakistan ho hin ei ho zo a hi ti a hi a za chom hi a seva celebration ho jong an navy hi chi alop na ho jong chu a navy ti ho chan ge hi mu a hi ti pa chu niau khat iga sei the wa hin hi chi chan chu tu nia update hin bol the ho a hi in inam sungo hi evet na hi le communication problem hi leader ho le mi pi ki ka a hi connection hi hlasama ma a hi in tunia jong hi I leader ho ku ki cha ten ison si siu hi chiwa hi gakimu to a hi win a hin la hi chiwa thu so a hin bol pau chu ivet na hi le center in ko wa hi le koima nation mina tilhen kuki mina koiman represent I bol ta lo de hi ti thu na anei bo a hi in a hin la alang khana chu hi sa mai hi chi se dinga chu go ti chan ge ya chiu pa wang hi ki dei point hi cho chu I gam sunga jong sei the I gam sunga plan si ma hoi ta bol the hi ti loi jong hi ki ma hin di thoi a hin la tu a pat na wang hi Indian government in ke ho pi dinga in ko wa hi le SoO MLA a hi lawai le CSO lam kai ho koima che ta lo dinga thu na aneyo hi chi chung chang sei a hi win popular government chung chang I macha agenda anei po vi ti pa chu I het thim na diwa tuni Kuki News mangcha in sei the now hi chan chu in tin tuni Kuki News ve zo se na chung ovin ka ki pai na bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen